ini gini jengkot jengklan waroh ski yo ya ski kebesit buat utrai gerak wicisha ya kan nika seng ski kejongi ngai kuplai seng kot snem ni thi baro adu ki presiden sekretari jong kita nak seng bofer ipi gilong kme gilong pa ipaim belajit ipaim ya himamlin ngai kuplai ya baro maaf ya klan panai kuplai ya no ino sobama na kuplai ipi baro tak beri tak siya jarum mat ba muk persen mah Hai. Ayam. Lihat sih udah yang Rwai I R itu yang Seng tinggal bunyi hukum jika mungkin makin diam Seng kasih bagi kiblat tonang Rwai